aulap esiak gainditu. En Herderas, niños, vallas superadas. Se trata de la historia de 4 niños refugiados que han dejado atrás la violencia de sus países de origen y reivindican su niñez, pero sobre todo su derecho a la escuela. Los protagonistas lucharán por recobrar la normalidad y reconstruir una infancia perdida en la guerra. Es un placer, Ane, eskerrik asko, Ane, eta entzuleak ati dituzu. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik eta lehenik eta behin barkatu atzerapena. Baina oraintxe iritsi naz eta bueno, hegaldiak aldatu behar izan ditut, ze hasiera batean bueltatu behar nintzen atzo, baina Aita Mariren kontuarekin iritsiera portura atzeratu inzanez, nik benire bidai atzeratu behar izan dut, eta arduan, justu heldunaz, baina heldunaz. Nire hitzaldian titularra da pertsonak titularren gainetik. Eta nik uste dut oso ondo azaltzen dauela esaldi honek nik azkenengo 10 urtetan egin dutena. Beti, konturatzenaz, azken aldizan, edabide asko esaten da biela nazela errefuxiatuetan espezializatutako kazetari bat. Igual, azken urtiotan hori indotelako, ez? Baina, niri gustatze esatian nazela pertsona bat gustatze gatena kontatzen beste pertsona batzuei gertatzen jakiena, hori bakarrik. Eta orduan, nik uste dut oso erabaki dut, bertatik etorri nazenez, agian amaieratik hastia, hau da, Siziliatik. Aita Marirekin gertatu dana kontatzen hasi, eta hori adibide moduan hartuta, jakin azaltzen, zergatik nik erabaki duten azken 10 urtetan, nire profesioa hasi dauenetik freelance moduan, pertsonei garrantzia ematen. Hau da, nik erabaki duten modu bat, kazetaritza egiteko. Pertsonei kontatzia beste pertsonei gertatzen jakiena. Ez da kazetaritza egiteko modu bat, bada modu bakarra, badau investigazioa bebai, biharrezkoa dana, eta beste modu batzuk. Nik normalian gatazkak landu ditut bai ekialde hurbilean eta baita Europan, eta beti pentsau izen dut, fenomeno haunditza kontatzeko, bai krisi klimatikoak, bai errefuxiatuen drama, bai azken urtiotan Palestinan edo ekialde hurbilean gertatu dana, garrantzitsua dela pertsonei ahotsa eman, eta gertakari horrek gertatzen dienian, zelan afektatzen dauen horrek bizidan, herri horretan bizidan jentiai. Eta orduan, pues empiezo desde el final, desde donde he llegado, ¿no? Desde Pozzallo, en Sicilia. Esta foto es de Javi Julio, que ha estado estos días en el Aita Mari, es un fotógrafo euskalduna bera, y ha estado en el Aita Mari, y entonces ha sacado unas fotos increíbles, ¿no? Y es la gran contradicción entre nosotros periodistas que estábamos fuera contando lo que estaba pasando en el Aita Mari y los periodistas que estaban dentro y podían hablar con los 79 rescatados y contar sus historias, ¿no? Y saber lo que pasaba. Argazki hau da atzokoa, hau da, atzo Pozzallora iristen. Eta die, Aita Mariko 3 errefuxiatu, 3 asilo eskatzaile, hauek asilo eskatzaileak die, Pozzalloko portua ikusten, hau da, Pozzallora iristen. Eta horregatik aukeratu dut argazki hau hitzaldia hasteko. 79 erreskatatu. Hau da, azken egunetan ibili garena denbora guztian esaten, ez? 79 erreskatatu Aita Marin, noiz porturatuko dituzte, eta zenbaki honetara begira, konturatunaz azken aldi hontan, kazetaritza eta kazetariok eta autokritika da, erori garela beti zenbakietan, ez? Bihurtu gara, bozeramaileak, zenbakien bozeramaileak, hau da. Zerbait gertatzen den bakoitzean, zenba pertsonal dira, o ez dira hil, edo zer gertatu da, zeintzuk dira. Ez dugu inolako sakontasunik jartzen zenbakien atzian dauzen pertsonengan edo historixetan, ez? Eta azkenengo egunetan, iragan ostiraletik, ibilinaz, albistegietarako Aita Mariren kontua kontatzen, eta nenbilen egunero, 79 erreskatatu, 79 erreskatatu, 79 erreskatatu, eta ez nekien ezer erreskatatu horrien inguruan, ez? Eta pixkat galdetzen, han zauzen kazetarixekin eta Javi Juliorekin eta beste batzuekin, konturatunaz, azkenengo urtietan estanda egin dauen errefuxiatuen drama kontatu dugula gehien bat horrela. 10.000 pertsona iritsi dira Italiako kostara, 13.000 pertsona dauz blokeatuta Greziaren eta Macedoniaren arteko mugan, 75.000 pertsona Greziako kanpalekuetan, baina
sakontu gabe zeintzuk diren pertsona horiek, ez? Eta kontatzen dugunean zein da Libiako infernua, askotan begiratzen duguna da iheslari horiek nola iritsi diren, baina ez nola da haien bizitza Libian. Eta ekarri dut bidixo bat, alduten jarri, ez dago aukerak ematen. Bueno, kontua da, 79 erreskatatu horien kontura, haiekin hitz egiten, Potzalora iritsi direnean, aukeratu ditugu 3 hauek, Abdul Ismail eta Jamir. Gehienak, Sudan, Somalia eta Eritreakoak. Garrantzitsua haien historia kontatzia jakiteko zertarako etorri diren, zergatik etorri diren Europara. Eta haien kasuan, historiak desberdinak diren arren, gehienek esaten zigutena da, eta hau oso kurioso iruditu zitzaidan, 3-4 urte egon direla Libian bizitzen, ez beti atxiloketa gunietan, lanian Libian, baina Libiako banku sistema blokeatuta dauenez, ez dau modurik transferentziak egiteko haien herrialdetara, haien familiei dirua bidali, modu bakarra haien herrialdetan geratu dien familixakoei laguntzeko, hau da, anai arreba gaztiei dirua bidaltzeko, eskolara joateko, da Europara etortzia. Eta euretako askok esaten zuzkuen, hasiera batean euren lehenengoko helburua etzala Mediterranioa gurutzatzi eta Europara etorri. Askok pasau zituztelako urte batzuk Libian, lanian, itzen dituztelako Libiarrek lan ez dauienekin lanak. Normalian itzen daue garbiketak, eraikuntza, Libiarrak oso klasistak die, beti euki daue gerrak estandain baino lehenau dirua, eta orduan lanesku ekonomiko bat moduan erabiltzen direz migratzaileak, ¿no? La mayoría de los migrantes que viven en Libia, no se sabe cuántos son, se calcula que hay entre 1 millón y 3 millones, no están todos en los centros de detención. Muchos trabajan y hacen los trabajos que los libios no quieren hacer, construcción, limpieza, y muchos nos decían, y son el caso de algunos de ellos, que la única manera de poder mandar dinero a sus familias es venir a Europa, aunque en un principio no era su idea principal, ez? Orduan, laguntzen duzku euren historia kontatziak bebai estereotipuak apurtzeko. Ze, bai egia da, Afrika suntsituta daudela, eta herrialde asko oso egoera txarrian dauzela, eta hein handi batean guk Europak kolonialismo garaian indakuan ondorizua dela, baina beste kasu askotan adibidez, danak ez datoz gerratik ihesi. Gambian adibidez, Gambiako gazte pila bat, Italian per capita zenbakia handixena diez gazte gambiarrak. Gambiarrak etortzen die, gehienak lan egitera. Eta askok pasau daue denbora bat Libian, indaue lan Libian, eta gero egoera honengatik aipatutakoagatik erabaki daue Europara etortzea, ez? Eta orduan, garrantzitsua pentsatu jat, egun hauetan hau kontatzen ibili garenez, haietako batzui adibidez aurpegia jartzia. Badauzen bi emakume, ez dauienak gure izan argazki xataratzia, eta die, 7 hilabeteko haurdun dauen emakume bat, eta ez dago azaldu zergatik dauen haurdun, eta bere eskubidea da bere pribatutasuna mantentzia, eta gero beste emakume bat, dala 2 hilabete zesarea bat inzutziena Libian, eta zesarea indakuan umia galdu zauen. Eta orduan bi emakume hauek ondauz Potzaloko ospitalian. Hau da, munduko migraziorako erakundiak ematen ditun pautak kazetarioi migrazioko drama kontatzeko. Hau da, eurak esaten dutzuena, eurak nola aholkatzen duzkun guri kazetarixoi migrazioaren drama kontatzeko, ez? Eta, pues estas son algunas de las pautas. Cuidado con las palabras para no caer en los estereotipos, respetar la dignidad de quienes emigran, evitar expresiones estereotipadas o negativas y interactuar con migrantes y grupos de refugiados. Eta gaur, hau, uste dut dala 2 astekoa, dala 2 aste atara zabien informe hau, kazetarioi bidali zuzkoen email bidez esaten nola landu, eta iruditu jaten oso deigarrixa interaktuen con migrantes y grupos de refugiados, ez?
ez dakit, posible izango basan moduan, hau kontatzia migratzailekin edo errefuxiatuekin hitz egin gabe. Ze ezinezkoa da, ez? Baina beti deituzte modu hauek kontatzeko eta hemen, ni konturatzen naiz askotan, toki batera joaten garenean, adibidez, Idomenin gertatu jakundala bi urte, 13.000 pertsona geratu ziren harrapatuta Grezian eta Macedonian arteko mugan, eta kazetari pila bat elkartu ginen, ez? Eta bihurtu zen isa, ez dakit, antzerki bat, zoo bat, kazetariz beteta, telebistez beteta, jende pila bat, eta konturatzen ginen, eta igual gu berortzen ginen eguneroko frenetismo hortan, bideoak egin, eguerdiko albistegira iritsi, gero gabeko albistegira iritsi, gero beste bideo bat egin, gero irratirako, kronika bat, goizean beste kronika bat, arratzaldean beste bat. Erortzen zarela, erritmo frenetiko hortan, eta galtzen dozu kontaktua, kontatzen zabitzen bertako protagonistekin, ez? Egoera hori sufritzen dabitzen pertsonekin. Eta behin baino gehiagotan hau irakurri dutenian konturatu naz, gu kazetariok bebai zentzu hortan askotan erortzen garela akats horretan, ez? Kontaktua galtzian. Eta hor ahalegin bat egin bio dugu egunero guk bebai esateko, azkenian hemen nola kontatuko dugu fenomeno hau? Osea, zein da modurik onena beste toki batian dauen pertsona batek ulertu deixen. Eta nik uste dut importantiena dela pertsona horri ahotsa ematia. Eta konturatu naz, azkenengo aldixan, badauela, eta migrazioan drama hemen Europan estandain dauenetik bi mutur kontatzeko. Bata da, arazo bat izango balira moduan, eta beste gauza bat ziaro biktimak izango bazin moduan, ez? Orduan izango da, edo arazo bat edo biktimismo guztia, ez? Eta haiekin hitz egiterakoan konturatzen zara, ez jakiela bape gustatzen biktimismoa. Hau da, errefuxiatuen, migratzaileen eta asilo eskatzaileen artean daz pertsona onak eta txarrak toki guztietan moduan, ez? Eta hori ez da kontua. Kontua da egoera azaltzia, fenomenua azaltzia. Eta azken aldi hontan, eta drama honekin askotan gertatu izan jakuna izan da hori, ez? Bi muturretan erortzeko arrisku hori. Edo gaixuak, ez dauki modurik, gauza kontatzeko moduan, ez dauki jatekorik, erderaz esaten moduan, no? Caer en la lágrima fácil, eta igual en el morbo de la lágrima eta de la emoción, ez? Eta beste alde batetik, horixe, kriminalizazioa. Eta oin gauz, nik uste dut Europa mailan eta hemen, toki guztietan, bi mutur horietan erortzeko arriskuan. Edo kriminalizazioa, hau da, begira zer da ekartzen da bien honek, begira nondik datozen, begira zer provokatzen da bien, apurketa bat etortzen dabitz, ez dies moldatzen gure ohituretara, eta abar, edo, honek gaixuak, ez da... Eta orduan, nik uste dut ez dela besta oso lagungarri euren ikuspuntutik sortzen da bien dikotomia hau bizen artean. Eta azaltzeko pizkatxo bat, nire azken urtietan eindoten ahalegina kontatzeko fenomeno politiko eta humano desberdinak pertsonen ikuspuntutik aukeratu ditut adibide batzuk. Nik ikusentzunezko komunikazioa amaitu nauenean Mondragon Unibertsitatean Eskoriatzan, ez nekixen oso ondo zerrein. Eta garai hortan, krisi ekonomikoak estanda inauen, eta erabaki nauen motxila hartu eta hango albiste agentzia txiki batentzat lanian hastia, ez? Eta orduan, Palestinara iritsi nintzenean, niretzako Palestina beti izan ekialde hurbileko gatazka guztien bihotza. Gero, egia da, iraultzak estanda inauienean, Tunisian, Egipton, gero gerrak Sirian, Libian, hori pixka bat aldatu eta osatitu inzala, ezta? Pero por un momento Palestina siempre ha sido el corazón de todos los conflictos de Oriente Próximo. Eta orduan, Palestinara iritsi nintzenean, nire pixkate obsesioa izan zen, gazte belaunaldiak zer pentsatzen dauen eta zer amesten dauen kontatzia. Ze, gure irudi estereotipatua zen, lehenengoko intifadako edo bigarren intifadako irudixak, protestak, bigarren intifadan gertatu zen
iaia gerra zibila gero Fatan eta Hamasen artekua, Gazako bombak, hildakuak, baina nik esaten nuen, baina gazte honek ze pentsetan dau ez? Cisjordanian eta Gazan artian banatuta dauzenak, Ramalan bizidienak, kanpalekuetan bizidienak, zer amesten daue, kanpora gure daue joan, Palestinan gure daue geratu. Eta aukeratu dut, neska hau, deitzen da Jana Jihad, dauko 14 urte, eta berak esaten daudala munduko kazetaririk gaztiena. Eta holan definitzen dela, periodista más joven del mundo. Zergatik, azizalako gazte-gaztetatik, ostiraletan bere herriska txikitsuan, itzen dituzten manifestazioak, onduan dauen kolonia baten aurka. Ze kolonia hortan bizidien kolonuak, joaten die bere herriskara eta erasotu itzen dituzte, arrisekin, etxian, urbildu itzen die pixkat provokatzeko, ez? Tarduan, herriko nabizalek deitzen da bere herriska, eta ostiralero manifestazio bat itzen daue, hor dauen base militar israeldar baten aurka. Eta orduan, Jana, hasi zan, mundu osoko kazetari guztiak moduan, gaztiak moduan, manifestazioa joaten, eta manifestaziorik grabatzen selfiesekin, ez? Eta kontatzen gaur ez dakizer, soldaduak etorri die, eta ez dakizer, eta oso famatua izan, bere osaba azizalako jartzen bidixuak YouTubeen, igotzen YouTubera. Eta orduan, bere osaba, era profesionalagoan gaztiak baino, bidixuak itzen ditu, eta orduan azizan pixkat bere lobakin, hori dana ezagutzera ematen. Eta Jana Jihadekin basaugen itxun dala 2 urte, 2 aste berakin bizitzen. Programa bat izan zen, deitzen zana, después de la guerra, publikatu ginun Telesur katian, eta inginun programa hau izan zen kooperatiba batekin, deitzen dala Muzungu, dala kazetariez osatutako kooperatiba bat. Itzen dituztenak programak eta dokumentalak. Eta indauiena inbertsio bat bebai, kooperatiba moduan, kontatzeko historia humanuak. Eta orduan, programa hau deitzen zen después de la guerra eta kontatzen zituzten gaztien bizitzak herrialde desberdinetan, eta hau zen protagonistatako bat, Jana Jihad. Eta orduan, jarriko zuet zati bat, jakiteko zein dan Jana ideia bat eukidei zuen. What do you want to be? Have you already thought? Businesswoman. Businesswoman. Businesswoman, wow. Okay. Teacher for English. Teacher Wow. for English. Lara, what do you want to be? Doctor. Doctor. Okay. Jenna? I want to be 5 things. 5 things? First thing, I'm going to study political science to know more about the governments around the world. Second thing, I'm going to be a journalist, of course. Third thing, I'm going to be an artist to send this message in a better way to the children. Fourth thing, I'm going to be a fashion designer to design more of the Palestinian traditional dresses and make it the fashion of those years. And last thing, I'm going to be a football player in Barcelona to rise my country name higher. Eta, fenomena hau oso famatu bihurtu da Palestinan. Bere garaian esan hain, guberakin egon ginenean esan hain famatua, ez? Baina niretzako oso argia da belaunaldi bat kontatzeko. Eta belaunaldi horren inguruko estereotipuak apurtzeko baita. Eta hau da pixka bat saiatzen azena egiten, ez? Fenomeno orokor bat adibide txikien bitartez kontatu. Eta Jana ez da Palestinako gazteriaren isla edo adibide bakarra. Dauz 8.000 edo 1 milioi bat, baina da horietako bat, ez? Eta berarekin egun bat pasatzen, hori konturatzen zara, daukala, gazte guztien moduan, oso kontzientzia politiko indartsua beraita atxilotuta egondalako, berama atxilotuta egondalako, eta etxian hori bizi dauelako, baina gero dauka blog bat edo YouTubeko kate bat, erakusteko nola orrastu lia eta nola makillatu, ez? Orduan dauka pixkate danatarik. Eta bigarren adibide erabaki dutena, aukeratu dutena, el drama de los Rohingya. La minoría musulmana de Myanmar, de Birmania. Dala 2 urte eta erdi, atarazien 1 milioi bat eta piku Birmaniatik Bangladesera, da derrepente Birmaniatik Bilbo oso bat desagertuko balitz moduan, garbiketa etniko baten ondorioz, Birmaniako gehiengo budistak, ez da gutxiengo musulmana nahi,
eta orduan gutxiengo musulmana bizidan Rakine estatura sartu ziren, errein zituzten aldea asko, eta jende askok ies egin zauen, ez? Bueno, esta comunidad, la comunidad rohingya, en estos momentos vive en Bangladesh, en la frontera con Birmania, están muy cerca porque, bueno, piensan que algún día podrán volver, en campos de refugiados que se han convertido en como si fueran aldeas periféricas. Eta momentu honetan oso zaila da jakitia zenbat dauzen, baina kalkulatzen da 1.000.000 eta piko dauzela, egunero kanpaleku hauetan jaiotzen die 100 haur, gutxi gora bera estadistikoki. 100 haur egunero. Pare bat aldiz egon gara gu bertan, eta, klaro, zuetzen zara horra, eta ikusten dozu, handitasun hori, kanpaleku horrik bambuzko enborrekin eginak, eta ez dakizu zelan kontatu. Etzen zara toki hortara eta esaten duzu, bueno, baina zelan kontatuko dugu hau, ez? Bueno, guk ekueratu ginen, emakume hau, deitzen da Sugra, eta da matrona bat. Eta orduan, laguntzen dau kanpalekuko emakumeei umiak erditzen. Orduan, egon ginen berarekin 2 aste bere eguneroko bizitza ezagutzen. Bere egunerokotasuna nolakoa dan ikusten. Eta eduki ginen suertia erditze bat grabatzeko. Hitz egin ginen amarekin, matronakin, hitz egin ginen aurdun zauen emakumeakin egun batzuk lehenago, eta baimena eman zuzkun, esan zuzkun baietz, no hay ningún problema, podéis grabar, berarekin erditzea grabatu baino lehenago pasatu genitxun egun batzuk berakin grabatu gabe, hola ohitu egiten zan, ginen talde bat bakarrik emakumiek osatuta. Kameralaria esan emakumea, nintzen emakumea, itzultzailea esan emakumea, eta orduan, bera sentitzen zan pixkat babestuta, ez? Eta izan zan, izugarritza grabatzia hori. Konturatzen zarelako, ze baldintzatan jaiotzen dien umiak olako kanpaleku batien. Ze, hau, hemen ikusten da bakarrik argazki hau, baina zan, bambuz eindako txabola bat, oinguruan 5 emakume, 4 olio korriketan, umiak alde batetik bestera, oso kaotikoa, ez? Eta ikusten duzu emakume horrek zein segurtasunakin laguntzen dituen eta taratzen dauen hori izan zen izugarrixa. Eta sortu zan hain giro politxa, umia jaio zanean amak eman zuzkula, eskatu zuzkula guri umian izena jartzeko. Eta ume bazan, mutil bazan, 3. beretako, 4 kilo 700. Eta, izen musulmana izen bizanez, Mohamed Ibrahim Walid Ali. Jarrezatzen. 4 izen bizien. Eta oso kurioso izan zen, jaio ostian, urrengo gunean bueltau ginelako, eta ja amakin konfiantza pixka bat eukinda, amak esan zuzkulako, menos mal que ha sido niño, porque mi marido me dijo que si era otra niña, aurretik bi alaba nagusi zaukon, que si era una niña, me dejaba, y se casaba con otra, ez? Eta orduan, hemen ni momentu enten konturatu nintzen, gero hau guk ez dugu kontatu erreportajian, hau da gauza bat bera kontauzuzkuna guri, ez? Baina konturatu nintzen segarrantzitsua dan denborakin, pertsonekin denbora pasatzia. Eta izatia oso zuzenak eurekin. Ze, niri askotan galdetzen duztie toki batera iristen garenean eta berak galdetu zuztan. Pero vosotros con este reportaje, ¿va a servir para algo este reportaje? ¿Va a mejorar mi situación? Eta nik betik esaten dut ezetz. Ze nik uste dut kazetarixok itxen dugun akatsik handixenetariko bat dala esatia laguntzera gatozela. Ze, azkenian gu gatoz kontatzera gertatzen dana, eta oso gutxitan aldoguin zerbait. Oso gutxitan aldoguin zerbait. Eta uste dut, ikusten dut askotan joaten garela tokisetara, eta kazetari askok agian historia bat lortzeko helburuakin, esan da, no, pero venimos a ayudar, y si me cuentas, seguro que en mi país lo van a ver, y esto va a ayudar, y tal, y no sé qué, eta horrek izugarrizko frustrazioa sortzen dau, eta gainera gorrotua etorkizunean kazetariekiko. Eta hemen konturatu nintzen oso garrantzitsua dela argiak izatia horrekin, ez? Eta zentu hortan esatia
Bueno, hau da dauena. Ados basauz, grabatuko dugu. Eta ez basauz, ez da ezebez gertatzen, eta joango gara beste toki batera, eta saiatuko gara besteren batekin, ez? Eta gogoratu nintzen, nire kazetaritzan eukidoten, azken urtetan eukidoten, irakasle handietako batek, nire raieko programako jefiak esan zuztala, las personas somos cicatrices que caminan, ¿no? Las personas estamos hechos de cicatrices. Y lo que tenemos que conseguir, sin sensacionalismos, es que la gente nos hable desde sus cicatrices. Eta orduan, hori da pixka bat, nik niretik emanda, eta eurak bebai, ematzen dotzuenen arabera, saiatu kontatzen drama hori. Erreportaje hau ez da oraindik publikatuko da 2 hilabete barru Al Jazeeran, eta kontatzen dugu, lehen esan bezala, matrona honen, zura honen bizitza. Eta hau da, 3. adibidea aukeratu dutena, se llama Guyo Gonyoba, y es un pastor nómada de North Horr, de la frontera entre Kenia y Etiopía. Y es uno de los ejemplos de lo que es o lo que puede ser un refugiado climático. Azkenengo aldixen gabiz asko hitz egiten, igual Greta Thunbergen fenomenuaren ondorioz, klima larrialdiaren inguruan eta klima larrialdiak ekarriko ditun ondorioen inguruan, ezta? Baina titularretatik hau da, glasiarrak urtzen dabitzena, Venezia urezonaino, ez dauela lehen bezalako urik eitzen. Hemen, hauekin, Kenia eta Etiopiaren artean bizidien Gabra komunitatiakin ikasi dugu zein eragin daukon benetan lehortiak eta klima larrialdiak. Pertsona honek, Gabra komunitate hau, esan bezala nomadak die eta egon die hamarkadetan bizitzen Keniaren eta Etiopiaren artean. Bere garaian, gaztia zanean, erabaki zauen etzauela gura gehiago gurasuekin bizi eta herriska batian bizi eta joan zan Nairobira bizitzera. Eta Nairobin bihurtu zen apaiz protestantia. Egon zan urte pila bat Nairobin bizitzen eta aita itxu geratu zanean, aita da pixkat herriskako liderra. Aita itxu geratu zanean bera zanez seme nagusiena, erabaki zauen, ez dakit arduragatik edo, herrira bueltatzia, ez? Eta oin, eskondu egin da, behiala badauko eta aitakin herriskan bizi da. Eta hemen oso kuriosua da, bi belaunaldien arteko talka. Ze, berak erabiltzen ditu aplikazioak eta teknologia berria ulertzeko klima aldaketa, hau da, noiz itxen dauen eurisa, noiz ez, nun dauzen larre berdiak, hauntzak, gameluak eta bertara eramateko, eta aitak jarraitzen dago ondion tradizioekin, hau da, irakurtzen dituzte animalixen estiak, tradizionalki dalako euren rituala, ikusteko nolakoa izango dan urrengo urtarua. Eurix eingo dauen, ez dauen eingo, interpretatu itxen dituzte estiak kolorian arabera, ez? Tarduan hor sortzen da, talka handia. Eta eurak, klaru esaten dutzue, 1983an hasi ziela nabaritzen zerbait oso ondo etzabilela, aitak esaten dau jainkuak azarretu inziela, semiak esaten dau klima aldaketa da, eta oso guretzat oso argigarria izan da ulertzeko zer dan klima aldaketa, eta ze ondorio karriko ditun klima aldaketak. Ze kalkulatzen da datozen 30 urtetan, honek hola jarraitzen badau Afrikako toki desberdinetatik beste toki batzuetara mugituko diela gutxi gora bera 1 milioi pertsona. Eta horietatik iritsiko diela baita Europara. Lehortien ondorioz eta fenomeno klima larrialdiak sortutako fenomeno desberdinen ondorioz. Orduan, lehen aipatu dutena, ez? Fenomeno handixak ulertzeko, askotan guretzat, gugandik oso urrun dauzelako, klima aldaketa guk benabaritzen dugu, baina oso urrun dauzen fenomenoak ulertzeko askotan pertsonen gana jo behar dela, ez? Eta pertsonen historia kontatu eta horrek pertson horietan ze eragin daukon kontatzia. Eta Guiokin eta bere familiakin pasau genitxune bi hastiak oso esanguratsuak izan ziren zertzu hortan guretako ulertzeko ze eragin daukoan. Eta aukeratu dut Guioren elkarrezketan zati bat, ingeles ez dau, baina gero, podemos traducir un poco. If you destroy the nature,
the nature will destroy you because the nature is very unforgiving. We pastoralists in northern Kenya and anywhere around the world are actually very destructive to our nature. All these trees have been damaged. They feed maybe the animals because shrubs, and all these trees are now regenerating. So the damage we cause, the nature will cause more damage because there is no rain if you destroy the plants and the natural cover. The climate change, we say, is real. Okay, there is no point for us maybe to have maybe the rain that is unreliable. The year come and year go. This rain these days is the pattern they usually read. It's not something that we can go by because it's like the signs come, then after 15 days, the sign is no more. There is no pasture. So actually, the climate change is believed to have brought a lot of poverty on pastoralist community. Maybe if the people like the age of my dad, if they perish, yeah, I don't think maybe whether it will continue. Bueno, lo que está diciendo Gullo es, si destruyes la naturaleza te destruirá, y la falta de lluvias, el cambio climático ha traído mucha pobreza a nuestras comunidades. Y no creo que después de la generación de mi padre, otra generación continúe con esta tradición. Tardon, berak oso klaru esaten dau, edo urbanizatu ingo gara, hau da, edo hirietara joango gara bizitzera eta alde batera utziko dugu gure bizimodu historikoa, edo gure bizimoduarekin jarraitzeko topatuko dugu babesa beste herrialde batzuetan. Kasu honetan, ziurraski lehenik eta behin Etiopian, eta gero Etiopiatik beste belaunaldi batzuetan ikusiko da, ez? Eta azkenengo adibidea ekarri dutena da, bihar estreinatuko dugun gure lehenengoko dokumentala, Cosimo Cariderekin batera, deitzen da Aulat, gure dago esan aurrak pluralian, arabieraz, eta hau da agian pertsonen titularren gainetik, hau da, hitzaldi honen funtsan adibiderik nagusizena guretzat, egon garelako ia urte bat proiektu honekin. Eta da, errefuxiatuen dramaren kronifikazioa, hau da, guk kontatu dugu azken urte hauetan, iritsi diela, Greziara nola iristen zien Lesbosera, nola etortzen zien Europara, asiloak, eta hori guztia, baina azken urtetan, Europak bere mugak itxi dituenetik, dauz, milaka eta milaka asilo eskatzaile, Europako eta ekialde hurbileko txoko askotan eskutatuta txoko ahaztuak dielako, ez? Adibidez, Bosniaren eta Kroaziaren arteko mugan Bihatzen, edo Hungariaren eta Serbiaren artekoan, edo kasu honetan argazki hau dauen tokian Zatarin, dela Jordaniako Siriarren kanpalekuan, munduko bigarren kanpalekurik handixena. Eta orduan, gure helburua izan da, eta ez dakit lortu dugun, espero dut baietz, kontatzia laur aurren begietatik zein da haien egunerokotasuna. Guk kontuan eukin da, haiek baino informazio gehiago daukogula, ze azkenian aurrak ez die oso konstiente bizi dauen egoeran inguruan. Ez da dokumental triste bat, hau da, aurren begietatik eginda dau, eta aurrak aurrentzako abentura bada bizi dabiena, ez? Orduan, saiatu gara, eta hau lortu dugu egun batzuen ostian, aurrak ahaztia kamara bat zauela, eta orduan izan da euren egunerokotasuna kontatzia lau ume, lau herrialdetan. Kasu honetan die bi lagun, Aia eta Sausan, Jordaniako kanpalekuan bizidienak, gero Jadi, dala Siriar Venezuelarra bizidana, oinarte oinatin, oin Donostin bizida, Mohamed dala Siriar bat Berlinen asilo eskatu dauena, eta Berlinek Alemaniak babesa eskaini dotzana,
Eta gero, Mujda, dala afganiar bat, Samos, Greziako Samos Irlan bizidana, uhartian dauena, atrapatuta, papeli gabe. Eta orduan da, toki bakoitzean bizitzeak zein eragin daukon, eta eskolaratziak, eskolara joatiak edo eskolara ez joatiak daukan eragina aurroren evoluzioan eta egunerokotasunean. Eta hauek dire lau protagonistak, hau da Jadi Oñatin, honi diesauzan eta Aia errefuxiatu siriarrak Jordanian, hau da Mujda, afganiarra, eta bera da Mohammad. Eta azkenengo urte hau egon gara lau herrialde, bueno, kasu honetan Euskal Herrian, baina beste tokietan eurekin grabatzen eta euren egunerokotasuna kontatzen. Eta, bueno, ipiniko zut momentu batian trailerra ikusi deizuen. أنا ما رحت المدرسة السنة الماضية. Cuando llegué el primer día a mi clase estaba como hipnotizado. Nunca había ido a su clase un compañero de otro país. بعدش یک هفته دو هفته که رفتم بعدش تانستم انگلیسی را یاد بیارم. بعدش دوستای جدید پیدا کردم. Mitschüler sind schlecht und gut. Am meisten habe ich Freunde, die Türker und شفتي لما انا كنت اروح اداوم بالكليه؟ اي انت بدك تصير تروحي تداوم بالكليه بس انت بشو؟ Ya tenemos la cama para dormir. عندك هلا بعصر مركز که مکتب مورد مغز مفکوره داشته باشه اون مورد قلم وکیل أنا بحس إنه الضغط أكثر شيء بيجي من الأهل ولا البنت تقدر تعمل اللي بتحبه. أكثر ضغط على البنت بيعمل مشاكل. Eta horixe gutxi gora bera prestatuta naukone hitzaldia. Oin gure badozue edo zerbait okurrutzen bakatzue ideiaren bat, edo galderaren bat, edo zalantzaren bat, ba horixe, hemen txegaz. Bai, dale. Sí. Bai, pues es una cooperativa, su base está en Madrid, pero los periodistas que forman parte de la cooperativa viven en diferentes países, algunos están en Grecia, otros en Madrid, otros en Sudamérica y hacen proyectos documentales sobre todo. Pues, por ejemplo, este de Después de la Guerra, en el que nosotros participamos, nosotros no formamos todavía parte de la cooperativa, pero hacemos muchos proyectos con ellos. Ellos es esta cooperativa Muzungu, con los que hemos hecho también el documental, y han hecho proyectos sobre todo de historias largas. Entonces, Después de la Guerra, que contaba la historia de jóvenes en diferentes países y las consecuencias que habían tenido las invasiones o las guerras en las poblaciones de esos países. Ahora están haciendo otro proyecto que se llama Ellas, que es de mujeres activistas en diferentes partes del mundo. Han hecho un documental muy interesante que se llama Disparos, que es de un fotógrafo mexicano en un barrio muy problemático de Ciudad de México, y se organizan como se organiza una cooperativa. Es una organización horizontal en el que todos tienen las mismas responsabilidades, todos ganan lo mismo,
y bueno, y siguen adelante. Les ha costado al principio, les ha costado, bueno, pues sobre todo porque cuando presentan sus proyectos a grandes productoras nadie entiende que sean una cooperativa, pero les está yendo muy bien. Sí. Dokumentala? Zelan barkatu? Dokumentala. Bai, Bixer estrenatuko da Bilbon, Zinexit deitzen dan jaialdi baten, eta Barikuan Gasteizen jaialdi berdina da. Baina gero hasiko gara distribuzioa lantzen beste zinemetan eta beste zinema jaialdizetan. Baina, bueno, arrasatera ekarriko dugu, hori espero dut bintzat. Bai. Bai. Bai, oin gabitz subtituluekin lehenengo indau dau 5 hizkuntzatan dokumentala, eta daukogu berzino bat gaztelaniaz, berzino bat italianuan, eta oin gabiz ditzen euskarako berzinoa baitza. Bai. ¿De estas 4? En general. Bueno, la historia de la matrona de Rohingya, la verdad es que me afectó muchísimo, sí. Porque la responsabilidad que tiene para con otras mujeres y ver cómo afecta el hecho de nacer en un sitio o en otro, ¿no? Que para nosotros es una cosa como, bueno, pues ya está, ¿no? Pero en la historia de la mujer, por ejemplo, que acababa de parir, me afectó mucho, sí. Sí. Y luego mucho también la historia de la primera refugiada siria que conocí en Egipto en 2012, que me habló por primera vez en 2012 y me dijo, yo me voy a ir a Europa. Y yo le dije, ¿pero cómo te vas a ir a Europa? Sí, ya le he pagado al traficante y desde Alejandría voy a salir con mis padres y voy a cruzar el Mediterráneo. Y lo consiguió, tenía a sus padres con 80 años, él no sabía nadar, y llegaron, me escribió un día y me dijo, oye, que estoy en Calabria, que ya hemos llegado. Y ahora vive en Suecia y trabaja como traductora para las Naciones Unidas. Tuvo mucha suerte en el sentido de que fue de las primeras que llegó. Y entonces, como era 2012, todavía el sistema de acogida sueco daba muchas posibilidades a los solicitantes de asilo que llegaban. Ahora ha cerrado las fronteras, no tiene ningún tipo de acogida organizada. Pero en aquella época todavía las cosas funcionaban bien, Europa no se había vuelto un sistema xenófobo de cierre de fronteras y bueno, y ahora pues trabaja, tiene el asilo político, pero me afectó mucho porque la conocí porque trabajaba como camarera en Egipto cuando yo vivía en Egipto y bueno, y he seguido un poco su historia y igual porque tengo trato personal también. Yo es que tengo la suerte de que como hago internacional, pues a mí nunca me han dicho nada. Bueno, una vez me acuerdo que yo estuve cubriendo la última invasión de Gaza en 2014 y parte de mi trabajo lo hacía para Telesur, que es la televisión chavista venezolana, ¿no? Y entonces ellos decían, cuando decía, pues Israel ha bombardeado Gaza, y ellos decían, el Estado sionista opresor, ¿no? Entonces, claro, yo decía, hombre, todo el Estado sionista opresor, no, bueno, ese tipo de cosas, pero no, a mí nunca me han dicho no utilices esa palabra o no digas eso, pero es porque yo creo que también hay muchas más presiones cuando no cubres internacional y tienes que cubrir cosas que afectan al día a día de aquí. Sí. Yo creo que, bueno, mucha gente no sabe. No, porque mucha gente, bueno, muchos no han visto nunca el mar. Y llegan a Libia y ven
el mar Mediterráneo y dicen, ostras, y nunca habían visto el mar antes. Ya eso es el primer shock. Creen que Europa es una entidad política unida, o sea, única. No entienden mucho, saben que hay diferentes países, claro que sí, pero bueno, creen que es un sistema unitario. Y entonces cuando llegan... Ahí es David. Cuando llegan y ven que hay fronteras, que hay vallas, que les deportan, no entienden muy bien lo que pasa, pero yo creo que en el fondo es gente muy positiva. Es gente muy positiva porque, por ejemplo, este hombre, el padre de Mujda, que es la protagonista de Afganistán, este hombre decía, yo tengo 5 hijas y un hijo. Al hijo le mandé a Europa, al primero que mandé a Europa, para que ayudara, ¿no? Entonces, el hijo vive en Suecia desde 2014 y ha escapado a Europa porque tiene 5 hijas y viven en una zona, ellos son de la minoría chií, son ismailitas, es la minoría chií en Afganistán, y les querían casar a las 5 hijas. Entonces él dijo, bueno, yo no quiero casar a mis hijas todavía, quiero que tengan una educación y vengo a Europa. Y llega a Europa, arriesga su vida, la de su familia, cruza el Egeo, llega a Europa y se encuentra con que Grecia le dice que sus hijas no pueden ir a la escuela, que no aceptan solicitantes de asilo. Y entonces él dice, pero bueno, yo me he dejado mi aldea en Afganistán, que encima era profesor, que luchaba para que mis hijas fueran a la escuela, pensando que aquí iban a tener una protección, tienen, claro, porque aquí nadie les va... Pero, y entonces yo, ¿para qué he venido, no? Pero la frustración se empieza a percibir a partir del primer, segundo año. Al principio siguen siendo bastante positivos. Hola, yo quería hacer dos cuestiones. La primera, como periodista, cuando tú haces este tipo de informaciones, ¿tienes la sensación de que va a aportar algo, va a provocar una conciencia en la sociedad? Estamos viendo la reacción de Europa, de determinados países, Hungría, Polonia, Italia, con la Italia de Salvini, etc. Entonces, como periodista, digamos, cuando se hace una información, lo que se busca es que haya una respuesta social. Y la segunda es dónde empieza la información y dónde termina la información, en ese sentido que hemos hablado antes, y dónde empieza el sensacionalismo en este tipo de información de interés humano. Bueno, la primera pregunta, yo creo que muy pocas veces he conseguido que cambien las cosas. Yo creo que igual ninguna. La única vez que he conseguido hacer un poco de presión es cuando fuimos a la frontera entre Bihać, entre Bosnia y Croacia, y publicamos algunos reportajes sobre la situación y hubo algunas organizaciones que se movilizaron para iniciar algunos proyectos allí. Pero yo creo que nuestro objetivo, y eso lo decía muy bien Kapuczynski, es encender la luz para que se vean las cucarachas, porque las cucarachas están, pero hay que encender la luz para que se vean. Pero de ahí a cambiar, o sea, a matar a las cucarachas, tenemos que conocer nuestros límites también, pero tenemos que seguir contando. ¿Y dónde empieza la información? ¿Dónde termina la información y dónde empieza el sensacionalismo? Es una línea bastante fina que, claro, está un poco en el sentido común de cada uno, pero claro... Yo, por ejemplo, con este documental, una de nuestras grandes obsesiones ha sido no caer en la lágrima fácil, no caer en el sensacionalismo, contar su día a día y si estos niños... es poner la cámara en los ojos de estos niños y no manipular en ese sentido, o sea, no direccionar. Y entonces, porque yo creo que uno de los grandes... fallos de los periodistas es que vamos con una idea preconcebida y vamos a un lugar a confirmar nuestra idea, no a que se pongan en duda nuestros prejuicios o lo que hemos leído o el contexto que tenemos, ¿no? Y otro capítulo ya sería dónde empieza la parte del periodista protagonista, porque eso da para otra... Bye. ¿No? En plan de... cuando estuvimos en Idomeni hace 3 años y aquello parecía un circo de periodistas
y estaba todo lleno de gente haciendo directos y la gente se ponía en el barro con ellos sacando y decía, ay, pobrecito. Y, por ejemplo, me acuerdo que cuando nos arrestaron porque cruzamos el río con ellos durante una protesta que organizaron para cruzar a Macedonia, había gente que de alguna manera dejó de contar lo que les pasaba a ellos, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores. Y se está viendo mucho, porque hay un fenómeno periodístico que yo creo que un poco muy de moda, y es ya contar cómo nos sentimos nosotros al ver lo que les pasa a ellos, que ya es como la paradoja total. ¿De las redes de tráfico? Bueno, es que hay redes de tráfico, hay redes de tráfico de migrantes, bueno, hay mafias organizadas que están entre Sudán, Eritrea y que funcionan con ramas en Europa y que están completamente organizadas, por ejemplo, con la trata de mujeres nigerianas, a las que se les realiza vudú en Nigeria, y entonces estas mujeres vienen a Europa, muchas de ellas pensando que van a trabajar como peluqueras o como per o limpiando en casa de gente, en casas de personas, y cuando llegan y aterrizan en Europa son secuestradas y utilizadas para la trata. Y ahí hay sistemas de mafias que tú puedes llegar a Italia, por ejemplo a Sicilia, y te llevan al día siguiente a Francia. Y esos son tratas de personas muy organizadas que están normalmente gestionadas por mafias rusas. Hay tratas de traficantes, por ejemplo, en Libia, que es un estado que está dividido en 3 estados. En Libia, muchos de los guardacostas libios antes eran traficantes, y antes seguramente de la guerra eran estudiantes de la universidad, ¿no? Nosotros cuando estuvimos en Libia hablábamos con chavales que eran carceleros y al final no es justificar, es conocer. Ellos te decían, yo antes de la guerra vivía muy bien, iba a la universidad, durante la guerra me dieron un arma y me dijeron, ala, venga, y me he vuelto un miliciano. Y ahora, pues, ¿qué sé hacer? Pues lo que sé hacer es carcelero. Y entonces están trabajando en centros de detención con migrantes y hay mafias organizadas en Libia, por ejemplo, de gente que es funcionarios gobernativos, guardacostas, traficantes que trabajan con gente en Sudán y en Níger, porque la mayoría de los migrantes llegan desde el desierto de Níger. Es que hay muchísimas redes de traficantes europeos también. En Europa, en los Balcanes, hay redes de traficantes serbios, albaneses. ¿Alguno más? Bueno, pues muchas gracias, Ale, por el esfuerzo. Ya sé que estás muy cansada.